Facundo Garces tak ada darah Malaysia. Apa benda ni, weh? Portal berita Capital D Noticias asal Argentina melaporkan bahwa mereka berhasil memperoleh salinan dokumen akta kelahiran asli yang diduga milik kakek Facundo Garces, pemain naturalisasi Malaysia yang kini jadi pusat kontroversi. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa kakek dan buyut Garces merupakan warga negara Argentina, bukan keturunan Malaysia seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Dokumen tersebut diklaim berasal dari Arsip Nasional Argentina dan menyebutkan nama Carlos Rogelio Fernandez, yang lahir pada 29 Mei 1930 di Santa Fe, Argentina. Temuan ini sontak menghebohkan media sosial. Sebab, bila benar, maka status naturalisasi Garces di timnas Malaysia bisa batal total. Media Argentina itu bahkan menyoroti detail alamat dalam dokumen tersebut, yang ternyata sudah eksis sejak tahun 1930. Namun, pada masa itu, wilayah Salvador del Carril, Santa Fe, belum memiliki nama jalan resmi dan hanya menggunakan sistem penomoran. Artinya, ada ketidaksesuaian kecil dalam format dokumen yang beredar, dan itu memunculkan pertanyaan besar. Apakah dokumen ini benar-benar asli, atau ada pihak yang berusaha memanipulasi sejarah demi meloloskan pemain ke timnas Malaysia? Dan yang lebih menarik, pihak FAM tampak memilih diam 1000 bahasa. Tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi. Padahal, kalau mereka yakin benar, mestinya mudah saja menunjukkan bukti balik. Kalau dokumen Argentina ini terbukti sah, maka konsekuensinya fatal. Dan ini bukan kali pertama Malaysia tersandung kasus seperti ini. Dari dulu, mereka sibuk mencari jalan pintas untuk memperkuat timnas, mulai dari naturalisasi kilat, klaim warisan, sampai silsilah ajaib yang entah muncul dari mana. Ironisnya, di tengah semua upaya itu, justru bukti yang muncul berasal dari luar negeri, bukan dari mereka sendiri. Dan kalau benar FIFA menemukan bahwa dokumen ini valid, maka semua narasi keturunan Malaysia itu akan ambruk begitu saja. FIFA mới đây đã công bố tài liệu chính thức liên quan đến vụ việc gây tranh cãi về nguồn gốc của trung vệ Facundo Garces, cầu thủ nhập tịch gốc Argentina, đang khoác áo đội tuyển Malaysia. Theo đó, những giấy tờ do FIFA thu thập được khẳng định rõ, ông nội của Facundo Garces, ông Carlos Rogelio Fernandez, sinh ra tại Argentina chứ không phải Malaysia, như phía Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM từng tuyên bố. Cụ thể, FAM từng khẳng định ông Fernandez được sinh ra vào tháng 5 tại bang Penang, Malaysia. Tuy nhiên, các tài liệu được FIFA xác minh từ cơ quan đăng ký dân sự tỉnh Santa Fe của Argentina lại ghi rõ rằng ông Fernandez chào đời tại khu phố Villa Maria Seva, thành phố Santa Fe của Argentina. Tài liệu gốc nêu rõ, bà Sebastiana Justa Fernandez, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Seva, khai rằng tại ngôi nhà trên phố 22, bà đã sinh ra một bé trai da trắng và nhận đó là con ruột của mình. The case involving the 7 players who represented Malaysia has taken a new turn as new ancestral documents have surfaced in Argentina. In the case of Facundo Garces, who plays for Deportivo Alaves in La Liga, who's currently being suspended by his club, a document alleged to be his grandfather, or as they say in Spanish, abuelo's original birth certificate, was uncovered by Argentinian news outlet Capital de Noticias. Now, the certificate shows that Garces' grandfather, Carlos Rogelio Fernandez, was born in Santa Fe, Argentina on May 1930 and not in Penang, Malaysia in the documents that was submitted by FAM prior to this. FIFA also corroborated this in their findings through the civil registry of the Santa Fe. They even identified the Villa Maria Selva as his grandparents' birthplace, which of course indicates that there's zero Malaysian ancestry in Garces' lineage. Previously, for another player, Hector Havel, his documents were traced back to The Hague, Netherlands, also showing that his grandparents were Dutch and of course contradicting FAM's claims. Now, a decision on the appeal by FAM was expected by FIFA yesterday, October 30th, but no ruling has been issued yet, and the Argentinian media's new findings may well be some evidence that FIFA will look at ahead of their decision as well. While Malaysia's JPN as well as FAM claim that they are citizens of Malaysia, this does not mean
mean that they fulfill FIFA's requirements to play professional football for their countries, which is either through heritage or fulfilling the 5-year residency requirement. Let me know in the comments below what you all think and what you think the final verdict will be. And of course, for more on football and on this case, guys, follow us. Facundo Garces tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Sementara kita kena sidai tunggu keputusan FIFA pasal rayuan FAM, keluar pula berita ni. Sejujurnya aku impress yut bila ada hal berkaitan Malaysia, banyak penyiasat peribadi yang suka rela keluar bantu FIFA buat kerja. Sebelum ni Hector Havel, sekarang Facundo Garces pula. Siap mereka boleh cari dokumen sijil lahir Dato' dua orang ni. Power doh, boleh terus minta kerja. Tolong kita cari pemain warisan selepas ini. Menurut posting tersebut, dokumen yang diperoleh FIFA menunjukkan Carlos Regulo Fernandez Dato' kepada Facundo Garces dilahirkan di Argentina, bukan di Penang. Sama ada dokumen ini benar atau tidak, abang pun tak tahulah. Kalau kau tanya aku, Facundo ni bukan orang utara, muka nampak macam dari Batu Pahat. Tu aku senang je, tak payah buat spekulasi. Kita tunggu je keputusan daripada FIFA. Satu benda je dalam fikiran aku, buat apa seorang pemain muda berpotensi macam Facundo nak mengambil risiko rosakkan masa depan dia buat klaim yang dia orang Malaysia? Tak masuk akal. Pendapat korang macam mana? Komen kat sini. Ketika kita masih menantikan keputusan rayuan FAM kepada FIFA, tersebar pula dokumen dipercayai sijil kelahiran Datuk kepada Facundo Garces, iaitu Carlos Rogelio Fernandez. Dokumen berkenaan kali pertama dilaporkan oleh portal Argentina, iaitu Capital de Noticias, yang mendakwa mendapat dokumen berkenaan daripada Arkib Negara Argentina. Menurut laporan portal itu, sijil berkenaan menyatakan datuk dan moyang Garces adalah warga negara Argentina, sekaligus menimbulkan persoalan besar mengenai pertalian Malaysia dalam keturunan mereka. Sijil itu menyebut Fernandez dilahirkan pada 29 Mei 1930 di Santa Fe, Argentina, bukannya di Pulau Pinang seperti didakwa sebelum ini. Portal itu turut menyatakan alamat yang tertera pada sijil sepadan dengan penomboran jalan yang digunakan di Salvador del Carril di Santa Fe pada 1930-an. Tapi dalam kita menanti-nanti jawapan ni, keluar pula satu berita yang tak berapa nak enak, yang mana Facundo Garces telah pun dibuktikan yang dia tidak mempunyai darah Malaysia. Okey, 100% darah Argentina. Kenapa pula berita ni tiba-tiba keluar? Sebab semalam tular dekat media sosial dia punya surat beranak lah, bukan dia punya atuk ataupun nenek punya surat beranak. Dan bila cek-cek, memang langsung tak ada tulis Malaysia lah. Sebaliknya tulis Argentina. So kalau kedua-dua grandparents dia tak ada darah Malaysia, maka Facundo Garces sepatutnya tidak boleh bermain untuk Malaysia. Itu baru seorang, guys. Kita kena ingat ada 7 player 7 player sekarang ni. Ada yang katanya lahir kat Melaka lah, Hawau. Ada yang kata dekat Georgetown, entah ya ke tidak entah. Lepas tu dekat ni mana tu, dekat Penang sana, dekat Johor, dekat Kuching pun ada. Dia macam nak bagi adil lah. Semenanjung pun ada, Sabah Sarawak bagi adil jugalah kan. Lepas tu dekat Melaka pun ada. Melaka sampai 2 player ada darah Melaka, memang hawa betul lah. Tapi sampai sekarang masih lagi belum ada update. Okey, kita sama-sama lah tunggu update. Macam biasa guys, yang nak support Wibro, tekan butang follow. Akhirnya, publik pun bisa melihat dengan jelas. Kadang, upaya untuk terlihat hebat di atas kertas justru mempermalukan diri sendiri di mata dunia. Karena sekeras apapun dicoba, fakta tetaplah fakta, dan darah Argentina tak akan berubah jadi Malaysia hanya karena selembar surat.